Kublai Pibaro Shakatuk Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Penjari da Kakangdam Ha East Kasil District na do Menta Kamiet Pradeji Hado San Bajimin Step Chongkash Potrik Ujimang Arajar Akwe. Kang Yak Yodo Shaban Pletang Idukan Marbam Shnong. Penkendria Yak examine na Kandrio but Nyotarik Shaka Katway but Kat Arterik Mentau Banai Jimang, but Pen Imbiang Pasor Karjala Yaki Yo Delang Ban Pensuk Yakinong Rep. But Mentangin Pashiki Khubor Bakam Banya. Hindi kasngi hadin ka review meeting jong ki Ministry Sarkar lashim ikirai ban khanglat egajing pur state jong ka klam COVID kat kandai. Habakren chikilat pathai Khubor u Ministry Rangba ka jalaw la pentip ba la penjari da ka khangdam ni ka total lockdown ha East Khasi Hills District na do menta kamiet prabaje hadu kasan baje jong ka shpotrik u jimang kat baha kiwei pat ki district ka jing khangdam kan trekam tangha ka bakut ka tayo. In the meeting that was held today at 12 o'clock, the government has decided that there will be a complete lockdown of East Khasi Hills District from 8 p.m. of 5th of May, that is tonight, till 5 a.m. of the 10th of May 2021, which means that the containment period that is left for the next 5 days is being converted into a lockdown mode. So therefore, more restrictions are coming in. We have also decided that there will be a weekend lockdown in other districts of the state also. Nakaliang ka sarkar lapin benaru ban khang ya kalik kawan nakaway ka district siya kaway pat, nakaway ka jilla siya kaway pat. Vehicular movements will be restricted. Interstate movement of persons in all parts of the state will also be restricted. Inter-district movement of persons from and to East Khasi Hills will be restricted. Hakani ka meeting la rai ru ban khang ya ka yodo bat ikiwei pat ki yo he hakajala la nyo ki dukan shnong ki bade marbam ki balayo jingbet na ki dor bar shnong. All major markets in East Khasi Hills, including Shillong, will be closed during this period, but essential goods will be made available through shops in the localities. Home delivery services will be permitted. Movement of agriculture produce and inputs in East Khasi Hills will be regulated by the DC of East Khasi Hills. Yaki examine bade ban long hakan rio bat nyaw tarik mentau banai lakan ria shaka khatway bat khat ar tarik mentau banai jimang. The exams that were scheduled on the 6th and 7th of May 2021 in the state is being postponed to 11th and 12th of May 2021. I repeat, the exams that were scheduled for the 6th and the 7th of May 2021 in the state is postponed to 11th and 12th of May 2021, and the Education Department will issue detailed notification to that perspective to the concerned students also. Yaki jingya tho shongkurim bala debyo permission la banyat shakmat tangbat ar phongmut ki bahayeng nikinong shakon. Weddings that have already been permitted may be held, but it will be restricted to only the family members, and the numbers shall not exceed 20 people. Yaki jingle burom khatdu ik blaklat la ai hukum bansha tam yaka ar phongmut ki bawan snolem. Will also be restricted to 20 persons, but prior permission will have to be taken from concerned officials like the BDO or the Deputy Commissioner through the involvement of the local headmen.
Hadin Bagabor District Jangka West Giant Hills District kalapin mi hukum ban khang khardep yakiyo badon hapo kayaw musyang bakentup yakayaw siap yaw shore yaw sin right bat kapo yaw nalor kayaw GHADC nakadaw kajing bembuat kipat ba yaki kendon yada COVID kat kendai hindi kasngi la saki belasdang KM biang kiyaw hapo kidong ki kentot kesor jawai ki bajutre kam hakipor lockdown jong snem arajar arpo Kajing sedang KM biang kini kiyo hindi kasngi de namar bakila syak khang lat bande hayo jong kesor jawai ya ki marbam kum ki jhur kiso kido bat kiwe dalap baling ba kini kiyo hakidong ki pat ba ki khamla hi bani jengai iwe hadin iwe henry ladapai bat hakwe kalyang kat kum kajing thu kinong de kayo ka hat pat kalahir Nado itu por lockdown ngampu menuju sampai dang cat lockdown sama tangkat ni dang continue baya ndam hide sa kan ya desna janam Nakini kiyo kibala saki nekasngi don na pedeng kinong de kibala beteng bet ikijing de jongki nadu kapor lockdown hadu menta kum hakadong dulong bat lumper di yongpia kat baki babun hi habaki yo lat banet shakiyo he tikia be bet shayo sampai siap ini lockdown sending itu awam yo sampai siap no chong kat ni sini cedong kat cai mula por lockdown la chong gam biasa Hadin wawayan kita din wawai tali chong ani cerita siap saya ke hoyau nong melang paru im ngam tem melangใช้เนียนฉันยังน้องเบ็ดตัวเวียนแหละมันย่อยได้ต่อกองที่มาเป็นตาแล้วมันย่อยน้องต่อกองย่อยแต่ใช้ยาวมีเสื้อเสียวแต่โลจีว่าเสียวสุดมั้งไอ้หลัดสอนตาชอบจิตเด่นสายที่จุดชมเท้าเอ็นเสียวนี่หลบใจหลบตอนนี้ยุบสาใจนี่ดูการนี้เดการนี้ฉันยินเอ็ดเองเนาะ Ketenat kebepet ya kerap karyang jong kesorkar jela hakasantrik benai jemang arjar arpui klasim ya kerai ban pen imbiang ya kiyo delang kebedon hasan mer bat ha ding pun nyomer apa Shillong kum shibenta ban yerap ikinong rep bikin yo alat ban pen ya yau ikimar rep kijongki hadin bakasorkar kelapen bena ban khangker dep ya ke East Khasi Hills barok kawai kum shibenta ban te lakam ya kejing sapriang jong klam COVID kat kendai kebelawan link shop ting hakani kejela Meghalaya hakakenti kebaar Habakren cikilat pathai Khubor hadin belawai ke Jingelang ke balai don langru ke Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District ke Kong Isawanda lalu ki Director jangka Tanat Agriculture but Horticulture lembat kat tu kat ningut ki officer kentup ru ki nongelam jangka seng ki nongrep menteri ke sorkar jela ubapet ya Tanat karep karyang uba bantai dor lingdo ulai thu bahakani ke Jingelang la shimru ya karai ban ay ka karpas tangi ki tu ki kali ki bakit hok ki marrep ki bashalani ki marrep nakani ke jela Meghalaya kiwe pat ki benta jong ka jela jong kari India. Shu ulai thuru nalor ka yau delang ka badon hasan mer bat ha ka yau delang ka badon ha ding pun nyomer apa Shillong ka sorkar ka larai ru ban ple biang ya ka yau delang ka badon ha mauyong ha ka than Shillong bat kumju ru ya ki yau delang ki badon ha kiwe pat ki district nang ban pelat na ka jingelum briu than tang ha kawe ka jaka. Nalor kata ulai thuru baka I team ka balong ka we nikshna trekam jo ka tanat karep karyang kan sa tre borba ha ka ni ka kenti ban ni rap lem ye ki nong rep ki ba ha ka shalan ni ki mar rep lada ki nong rep ki ya kendu jing ban penpoi ki mar rep shakini ki yau delang ki bala ple biang da ka sorkar jela Apa iskasas na kalau tayo mga ki pechne mentar ni ka ba kumbang yo so ka data ni ka jumlang jingman mentar ka bujur ka data iskasas ban penting ni ki kay bro din na daw sa ka kala siya ka rai ban ay total lockdown ni makanang nandam bayad bayan ba issue ring so ni ha juga korban ng itin nagalyang depan menjungi ni so kya bang yung bang don kam bang ya pekhat lupa na mentakan numta ginang hat jungi ti mental don bok baka padai ka korba kamarat kala mi ibon tempat mi ibon kadang duna ni tu ipi kubi mental sedang bani berkijur kat tekan ni jur kan kat ni dang ni tidak na takadaw ya na bentar ini nonum sakot ni hapan isu karpas itu ni mental sung ya tindek ini isu karpas itu nang ba kimyo bandi jadi ni gimana di badi syabat bat haju ko por
iba la ban transport na po na hoy ka district mo kinwara akiyo bijenti kuma po nauno ka melim bulak na ka soyong bulak sila menolak ini kiyo ang limutan apo ko Shillong yo dalam atau kita market bat apa atau yo degyo temot kimdan ka manwan sa Shillong ti ta di ibro bat na kalyang jongi in shop at gitu bagi video skin eye capacity yaki real yaki norap ibawan kit siya wandi mara within the area only tangati ko ijaka joki kan dan kam bakin wan ala bon dagi foja labon lagi pipi dan rai ngon pi baga dan bok baga menta kan pandai ke per benami bagi jogi jap baga dami tang kubi jadi na takadaw kan na don problem rupota dan rai wala katang upi kini ke lami menta kamar ngim lah ban subuh di bukan mar kaput no jadi na takadaw bang ina iki karpas menta jiki indio ban dia ban rete upi nila banyak kan teman jadi na takadaw pembet menta si don bok nila yo long meeting no bang indio ban ai iki karpas nang bagi yo ban dikenat yo ina menta jiki nang bagi nang ko ya ko lengkap dan ya kacakap stop kum kajing pin up lepa yo ton kanu kajing duna oxygen na kabenta ki bapang covid na kaliang u emily kanong krem ba lambor malnyang ula pin pena ba ula pin thiet hinalade hadu shispa tindong ka oxygen kat kum kajing ya thu jong u kate ka oxygen ka dei be tang na kabenta ki pai ba ka constituency na kabenta ki wei pat menta kalaj tang ka wei kamut life hundai ladap ka Nazareth hospital kila ada pentip ba mdon shu kecakathia namta ginongpang but manne gasngi I SS in charge ng civil hospital I Dr. Andres Dekhar idang kren dak basyai ba lada ka cases kanang kiyo sikiyo kumbalong manta kamut bat iwat iginongpang kibaday ban sumar digwi pa gijingpang ban admit hapo civil hospital kalong kabae. Tikijing kali kalong shanung inbu pat ya kibri budang kam banyo yagwi pat kijing pang kibakiyo kidi banyo ban sumar. Ban ngashim yakaray. Ban nakaling gajonga ki oxygen ki pangalapan kre nagabenta ki padba jong kanong kram constituency hibrokoy. Kiladon hapo alanti. But in stop yaki nagbenta banyarap ya kibriw kibangat ya uniu kanyang jingpang namar kumbalong benta kamot kimdon jakat hiashu abamdon jakat hiashu kihap ban ipha sila yeng kabagidon hayeng manu ban sumariki manu ban yarap iki khamtam kilong yeng kibuan ni kilong yeng kibakhamduna banthit ya ka oxygen kamde ka basuk milai menta ya ka jingduna oxygen hapori India ka basakhay kabangi hap banpan ya ka jingerap na kiri ka banasyabar banyo ya ka oxygen na menta ban ai gibri bapang today hello jong kata kanong rim kabang lai ba what happening jong kanong ba Delhi kas capital jong kari India mdan oxygen show Mut lada ka capital jong kari India umyo oxygen show laduna kay ganja pat yung isa ni kajing khang yo hajuai ni kasngi kalalong kabayat be yai rinti hadin ban nakaliang ki magistrate jong kabor district west jantiaru ringkat ki bor shnong katempang yaw musyang nadu dang step kilayat para ha ki benta ka yaw musyang ban khanglat ikitu betmu ban yele persya kayat ka yeng ki briu bat ki kali kat kum ki kendon balabo kalong kabayat be yai rinti ha ki benta ka yaw lat no kajing khanglat ikibriu ban shang yaw ha yaw shor yaw shiap yaw sin rat bat po yaw Hakapor min step don bun ki nong rep na nong kendong ki bom yo ching tip ban khang yo kilawan mi sha jawai da ka jing thmu ban yo de ki mar kum ki jhur ki so bat ki we ki mar henry anda poi ha jawai pat ki lahab ban lit phai ka la bat ra ye ki mar
ka klam COVID khat khandai kalawan link shop ting e ka jela jungi hakaba kinong pang COVID khat khandai kinang bon baman bami kisngi wat hadin ka jingpen mi iki kendon perking na kaliang ka sarkar jela hadin ka review meeting bala pelong minta ka sngi la rai kendit ya ka lockdown ni ka jing khangdam banado ka prabaje min met jong ka santarik bujimang hadu ka san baje min step jong ka shpauterik bujimang arajar arway kani ka jingpen banana kaliang ka sarkar minta ka sngi kala pin kulumar thrim mi ki pat nyong shong shnong ka nong ba namar ni ka step la yo i ka jing tho ban don jing khangdam henry minta ka jan met la yo ka khubor khangdam sindon la yu i ka jing mi kan san jong ki pat ba ban net shaki yo ki hat ban the ki jing don kam ka jong ki la sakhiru i ki khna pule ki ban ki we ki jela ki badang sa kut shani ki ba let ki ATM ban sei pisa na ka banta ban the ki jing don kam ki jong ki dukan ki dap tang de ki nong the suda hakikat tu kat ni ki benta jong kanong ba la sakhiru e ka jing lum klem da don ka jing ye jingai i we ne i we pat hadu ban hap da tuklar hi da ki pulit Mak daki tuki khubor ngilapoi shikabukut tat hadu penginesyam biang kublai shibon.